Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wag maaf kam si live kon siniin yan ang buwa kamali ita balita ko si kaamin. Duangan mo ako information din sali-sali sala pagurong de information si kitehin. So wang sala si sala sampay ako. So gita pagsusunan sumagwanin nan si live ko inin para tahati aja bibalik si nambuwa amban kamali kon lay si live kon siniin si tenged hap Maynila amban basilan tuju Maynilain. Ni hati bahu protokol atau kan sara binetad si Isabela City buga tapa pasa si akog taos. So mian alhamdulillah magsukol sila mapong tinaimen tapasenan ko ini tapi Isabela sini. Ubos ta kita ini live kunos na koyegi magtawa penerok basa pangakaya malaihin. Buta aka ko to si live kon siniin. Amban basilan to Manila subay kita mag swab test masih pagi pasik terem Sambuanga. Inurungan kita ko itu kalampung-lampungan me Sambuanga Cityin. Bang du kita direct amban basilan direct amban basilan PT direct tuju airport pente bunia ru confirm ticket bineta do delai confirm ticket asalnya tiket no para makabuking kyo andang dumen bahonged do subi hal andang nya tiket no makabuking ni kyo andang obos papi nulai wasal patulak non nege kajari kyo papi awal hap Sambuanga sok manen sumu pekyo tulak ko itu pine kyo gi kajari subete die eksak si magtawaro ke elo papinulay elawinin ke tulak elawinin no papinun gi kajari dehelo aman patulak papihin subete tapit ne para patulakin sok manen elawinin pente me kop kuha patulak nun saung lay pinekyo atau kan sangim lay tulak nun sumagwanen bang me ko itu pekyo hapius buot mian tulak nun me sumud depe gi kajari atau kami sumu pegi kajari subeten magsakto duk elawin ne patulaklay iye inambuan ban kahapan ko itu ta edot informationin so kume balita kon sini lay nambuan ban kamaliten lai pasalan amban basilan tuju Maynila gene kalagihan mihan swab test tat sabut kon sini sikam kemon pasik kap Sambuanga subela be swab test ini ke nya exempted ne si mian traveler ini hap Maynila direct hap Maynila direct pente na i mian nambua amban ini benin gini labi swab test alhamdulillah gini lepas 5.000 bin gini lepas sinbi pente 5.000 atau kan 6.000 ubus maka usaha pikam direct kap Maynila atau kam lengan Saudihin alhamdulillah gini tapakat sinbin tapanabang mipes mi pamilya bitu inambanan so inambu amban magsukol si magurungan kita star sinin si Ilahal gap ilahal magsukol si stars nun me information ba pangurong ko si kamin mi ando siga kam ka kita live kon sinin pay manon bisa sumagwaning koreksionan ko balik amban Maynilain amban basila tuju Maynilain iri kamali ko si live ko nang buwa alay pag tapain ko la isuwi mag swab test ini ke exempted ga ilamod si swab test bang diretso Manila balik ko subay hadja gai padihelo aman plate ne da elleo subay te die elleo plate ne ni elleo papinep Sambuangahin obos mo hadja booking ticket ne we benal lengan hap Manila ne obos we direct hap airport direct hap airport so we miani bantuk palingan nen gi kajari magpipi tu maglengan arakala tasigyaw bodumen lenganen hap pente sisadi lahat asal airport do pente tinudjunen obus mian nambu amban hap inabenin sa hap ne bangka amlengan hap Maynila palabay ka man City Hall atau kan provincial ke ngedo kam ne sulat lai letter pente mian sarun bisa ni gania okay iru sumagwanen yebe katibayan biwe benal basilanin nya pente agreement deruk Sambuangahin we bang outbound traveler kajari bisan gania swab test bang lengan mihap Maynila so pama atau kan tungan-tungan ne basta ni alai booking ticket bob onu magsukol pisi Mayla Dapaw si stars pangurong nun alhamdulillah sukol yey miaan teddo te anuhin informationin kay katano kita ko komento may tatat may bungot ko tunuli ko bungot kon
Yay, may information tedo kung magsukor si pamayambian sini induk demikian tinib kamayam balik an porman itu kahatu gak pe makapam si live kon siniin so supaya tahati bi pagigi ko baya ta comment pinain news tiakanin ag fake news gi kita baya say kabayang ko na salbang ni atid kamali accepte kamali kite hangkan ni akante kaam i kamali ko si live ko nang buwa alay sabab i sumogo anin lambay man kahapan nambwa man kahapan makatipid ni sab may bangsaten bi linganap manilain may OFW lingan matulak balikin atawa song mag-abrorin atawa kaninin lingan di pip Manila alay mian makatipid ni si swab test gay ni si magkalagihan imagine bihadja limengibu limi karot ni buas taggali mo namal ni mutimot sumagwaan yan na bang dumendo lengan hap Manila dumendo kita lengan pente niya tiket te bobote nagat hinang inang te subay kita asal ngedok rumasi. Si Habibi Ana sampai teka si Basilan ya masih pemainnya live kun si watching at listening from Tinambakan. Si Tinambakan niya ko ito ng buamban followers ko. Duk share do sabinin si kabaan niya live te basag mag-share inin supportado inin kami tag na ako pe mag live sa inin. Si ante ko komen bin ko peme niya may ganta may panileo pagpadag live kite arakala niya peme suwe panambate supaya supaya kam katabangan duk banggit hati ku duk kuta panileo pemante ko komen bine nabangkam masampay ne bisa nagi serbiyo so bang niya may bagay-bagay bi chaton bisa PNB na bangkam bay apito panila mo meleje kam ticket booking ka man ng ticket ubos mian kadari kam gini ka mag swab test na haton dili ka maglaksuhan na wasin na rin to na watching from parang basa classmate to na sine inin te agi tano kung gihin kam to na sinin sa dili ka may classmate ini ng sehi Pensinorwida lingkatan magsukol sel si pagpasaplag no balik tu buasal arak ni men may kebut-kebut bun-bun kun bang niya amian swab test pe bang amban sambu tu Manila. Inagay alhamdulillah ka to gaine. Gini magkebut-kebut bun-bun binu ali mengibuhin. Hadje ni manamal si kita ali mengibu. Update do kita sige, mag-update do kita sige insyaallah taala lagi bang kita ko sige-sige na star sa yan nambay na ko kaigan mag-live sige. Okay, amba Manila si IM Aldam sing gisab ka tuan bang amban Manila hapiu hap Basilan. Okay, bakas balita tanan ng sini. Sumagwa anen balik tin hadja kopi mega ta hatibi manamal amban Manila atu Basilan. Si kaisa mula-mulalin subay ni IDB dukam ge sinigyaw komedem sabamian ni IC ni IDT. Si kadua subay kam mianged do acceptance clearance amban barangay bi demikianen mag-coordinate ka am si provincial government ngedo kam visa bletal bile man si acceptance do amban provincial demikianen subay ni swab test bibang kam pasikap dem Sambuanga pigi kam tapag direct pitop Basilan mananen subay ka mag swab test dehelo. Bawas tagteka to sa Basilan nagana ni quarantine bi alhamdulillah. Banggero kang pinalad. Okay, ko ano mian kapi ni membisa ko dialo mian. Kapi ni pasale ni pag pole amban Manila hap Basilan lay. Balik ko acceptance clearance amban barangay. Ansini ganen taat ko pigi katawhan biru sabian ng suburban niya. Pente ID, acceptance clearance, asaman provincial coordination, ubos swab test. Okay, miando tapol ini kam Basilan. Duk. Ni alas ni importante manamal, subeni asin. Manggana asin di kam tapol pito Basilan. Si Usman Asjad watching from Tumobong City.
Si tinati tumabungin ko itu. Pala natin yung mga comments sanduinin. So, mabaya magpasen starsin, iro starsin lo diawa. Betarong bihat tabo kung medyo starsin ka pa guwaro yan. Okay, salam Sir Pene sa Inge bang teka amban Saudi. Us Manila at Sambu mag swab test masih awe masih penia. Bangga rupinda anu OFW hin si KNML we si KNML may kese swab test. Teka ka man Saudi. Quarantine da kam dem Sambu dari Manila pagka NML nen swab test daw kaam. Ubos ubos swab test na may kene mian pidapol ini kam hap Sambuanga. Bang hap lamitan, bang basta basilan lamitan na yan. Magsukul si Nurfa Nur Jamhin si Starsnen, si Alria demikian si Starsnen. Ika mo gurung stars bung. Pisi Nurhaya Hajilon Sangkalahan masih penia kuarantin bang mulai amban Saudi masih penia si Maynila tekalai mag swab test pikam masih si ka NML leonen us pikam pinap Sambuanga. Pisi ini Ilma Arif Ans ini Isnal magsukol si ini ba inin? Stars nun. Alhamdulillah si Manila was ako nang sayinggero ko. Alhamdulillah hap-hap dito. Si Arman Mutajarin. Problema nin ba ko pasilan bukan asin ni Ando. Isab. Sali ni hadji kite. Magsaw kite karuangan ng asin te. So, may ano lay, hato peningaro niya ano importante kun ta koreksonan ko aja kamali ko sini lay. Pag susi manamal bang tumegel bu di ka koreksonan ni. Yan mag-comment pa inne kay ko sa tapaghinang bu sinigyaw pepsali si Manila. Given kita sinigyaw ro insyaallah taala dua hadja. Sinoy anda hong ando ubos ni ko stars nin. Say alhamdulillah ko may si may mayam ko itulay magsukol si Kam nabang sa Kam masaplag si may kabagayan. Bisan ge serbi bi join pagita magsali ka man sini sumaguan ni nakahanom bihadja. Okay, senge bang schedule si DFA guru. Basta schedule si DFA masih subay niya swab test. Takitay ko yan lay memorandum de lay bang DFA atau kanini transaksyon ni Sambuanga subay niya swab test. Sehingga mansambo tu basilan gani aro ganap garo na problemano. Direct lukeo. Okay, si me makapansin background sound kulay, background music kulay kasa-kasa. Ubos pala empesab kuryentehin, magpuslight na jikite. Hangkan na yan welwe kung sa matilag-tilagin. Normal biyan to lahat eh. Husnul khatimah, gi ko pasen Stalin. Okay, tu boy sagsiam sa normal bento si kite bang isagsiam ni heling ni kasa-kasain. Kasa-kasa ken na yan. Magaling-galing yan. So amat ninin background music kun.
Si Arman Mutajari inte ani ko penne ko isisaba Manilain sinigyo sali. Sinigyo ko penne sigero ko penne si Manila ko si ko penne hisaba. Awe si Uratan Jalil ko itu direct na kita si Luma te. Gini kita quarantine si facility quarantine si May Isabela atau Selamitan sila sa buka ini. Banggero kita pinalat, banggero kita maglemon-lemon. Daw ka mole daja ka magsaki-saki. Nia swab test bang kita Amban Manila 7 Sambuanga. Nia. Gigi kita masuk dalam Sambuanga bangga na swab test te. Oke, si mangurung salamin. Waalaikumsalam si kami kemon. Oke, si me banyak nilaw ka am si tinged me problema dem lahat. Pagi ini waktu mag-live ko na dumen ne sabab sa ini ne live ten sedih ne sab. Nabang pabalik na isab hap sambo sa inggetuan. Bangkeo baka sa man DFA. DFA ini sini inin. Gik tani ko ang singi baka sa pabalik man sambo inin. Naigay ko lang pasti sakuhin bang kita paasek sa panin ang Sambuanga kita. Ubus sa basilan misita. Ubus mo lay Sambuanga lay iyay kita hatikun. Bang sa ingge. Kita hati ko bang sa ingge. Bang niya ki quarantine bang mag-swab test pe kasi balik bu pitumisita hajar dali atau bang sa ingge ga kapita ano pasti tiraw. Si Johnny Aknal magsukol si Stars nun. Si Mirboy Haji Arham magtila bang ini ko story te. Story itu pasalnya ansinita bisa ko si balita ko deluin bu mali nambua rumah maliin suka bisa ni nambua haji manama limpak nele manggi ka koreksonante. Banggi ka koreksonante. So may keletan menapasten lah. Si Najim Asmarin pesin bos pag swab tesin 5,000 ni 6,000 depende si kawaya si kan budget no niya siam 1,000 pete 7,000 be depende si budget no depende si hospital papihan nun 5,000 6,000 7,000 oh ina hadje pisin aman basilan 7,000 na bangis basilan 7,000 bang ke mag-plane do bunya aro tiket no damiken sali dui basta keo direct data kapal ni ke siya ke koreksyonan anu ko balikan ko bangka maman basilan us polos ka maman